Hajduk je nakon mjesec dana završio niz od 5 gostujućih utakmica u svim natjecanjima. Nakon 4 uzastopne pobjede, uključujući onu nakon 11-teraca u kupu protiv Cibalje, bijeli su Koprivnici odigrali 0-0 sa Slavim Belupom i tako ostali bod ispred Dinama koji je pobjedio na Maksimiru Rijeku s 2-1. S obzirom na razliku kvaliteti i činjenicu da je Belupo u prvih 11 kola u svakoj utakmici primio barem jedan gol, tih 0-0 za Hajduk je kiks, ali stvari nisu crne, dapače i tom remiju treba dati dosta konteksta. Od bijelih smo u Koprivnici vidjeli stabilnu i kontroliranu predstavu, iako situacija baš nije bila toliko jednostavna. Čak su Garcini igrači bili bliže pobjedi, bez obzira na to što statistika kaže da je Belupo imao čak jedan udarac više u okvir, ali i Hajduk je imao bolje šanse i dojam je bio nekako da bi jedan gol odlučio susret. A u tom kontekstu onaj promašaj Mikela Šege iz 24. minute posebno je velik. Ali glavni razlog zašto je Hajduk ostao bez pobjede je izostanak Rokasa Pukštasa, koji je zapravo bio idealan igrač za onakve uvjete. Kalik bi mu djelomično bio zamjena, ali Garcia se nije odlučio od prve minute za njega, možda iz taktičkih razloga, možda zbog toga što je pretrpio jedan udarac u Vinkovcima. Tako su trojac u veznom redu činili Sigur, Pajaziti i Krovinović. To je zapravo trojka koju želiš imati kada želiš kontrolirati stvari u sredini terena, odnosno kada očekuješ da ćeš dominirati. Ne baš toliko za tranzicijski nogomet koji se igrao u Koprivnici. Krovinović ove sezone pokazao koliko je važan za Garcinu ideju i općenito je i dalje jedan od ključnih igrača Hajduka, bez obzira na česte kritike koje idu u njegovom smjeru, od koji su neke i opravdane. Ali on je i dalje jedan vrlo, vrlo važan igrač, ali on nije klasična desetka, pogotovo nije desetka za tranzicijski nogomet. Koprivnici je bio maksimalno odgovoran i odrađivao dosta dobro svoje taktičke zadatke, čak i ofenzivne tranzicije, ali jednostavno to nije bilo to nije bilo ono što Pukštas donosi. Belupo jako dobro izlazi u visoki pressing. Vidimo ovdje kako bijeli nemaju opcije jer su sve zatvorene, lopta ide onda do Ivušića koji mu teren odmaže, to je prva prilika za domaćina, ali ovdje treba naglasiti i reakciju Krovinovića i Sigura koji su odmah to primijetili i odmah se spustili u 16-terac kako bi što više otežali igračima Belupa. Domaćini su u prvom dijelu glavninu napada gradili preko lijeve strane, tamo je Mitrović stvarao probleme Hodaku. To se kasnije stabiliziralo, ali ovo je bila druga šansa za domaćine odmah na početku. Ivušić je to dobro obranio. Ono što je Hajduk dobro radio, bile su reakcije u defenzivnoj tranziciji, što je bilo vrlo važno u kontekstu toga da su domaćini svoje prilike uglavnom tražili kroz takve situacije. Ovdje vidimo odgovorne reakcije i Sigura i Hodaka. Povratna trka, odmah reakcija po izgubljenoj lopti i oni su spriječili da ova duga lopta postane 100% šansa za Belupo, što je vrlo lako mogla postati. A ovo je situacija u kojoj se mora pohvaliti reakcija Ivušića, koji je u Koprivnici bio dobar i siguran. Prva šansa za Hajduk. Hodak ima dvojicu igrača kojima mora voditi računa i ako ispadne u problemu, ali odlično čita igru i pravovremeno iskače na presjecanje dodavanja i započinje akciju Hajduka koja završava nepreciznim udarcem Rebića. Brzo odigrana tranzicija, to je ono što Hajduk nije loše radio, ali lopta u ovoj situaciji odlazi pored gola. I onda najveća prilika za Hajduk koja je logično došla nakon probijenog presinga. Opet je Belupo sve dobro odradio, čak su došli do lopti, dobro zatvorili Šarliju ovdje, koji je odnio loptu, išao sam na trojicu. Ali je odlično tu loptu iznio i pokrenuo akciju kojoj Hajduk dolazi u situaciju 5-5, što je uvijek nezgodno za protivničku ekipu kada joj se probije pressing i nemaju brojčanu nadmoć. Almena okreće stranu, Rebić je sam na drugoj, Krovinović i Šego 2-2 i onda Šego, nažalost za navijače Hajduka i svoje suigrače, promašuje nemoguće. Koliko je Pukštas nedostao Hajduku u Koprivnici govori statistika dobivenih duela. Već sam više puta naglašavao da je Pukštas daleko najbolji igrač HNL-a i kad su u pitanju broj duela koje ulazi za vrijeme utakmice i kad su u pitanju osvojeni dueli. Protiv Belupa je Sigur imao 5 od 15 dobivenih duela, pa je Ziti 2 od 7, a Krovinović 1 od 4. To znači da su ukupno veznjaci Hajduka protiv Belupa imali 8 od 26 dobivenih duela, odnosno manje od trećina. To je daleko slabije nego što je to slučaj kad je Pukštas na terenu. U ekipi Hajduka u tom je segmentu najbolji bio Rebić koji ima 8 od 15 dobivenih duela.
On je općenito bio najkonkretniji Garcini igrač u Koprivnici i njegova statistika dodavanja također indikativna, odnosno govori o tome kakvu smo utakmicu gledali. On je imao samo 12 od 26 točnih dodavanja, što znači 43%, ali je s druge strane imao 2 ključna dodavanja i jednu kreiranu veliku šansu prema statistici SofaScore-a. A to je utakmici koja završi 0:0 jako puno. Drugim riječima, posjed Hajdukovci nije dovodio nikud, već se tražio okomit pristup u fazi napada. Ovo je prva šansa za Hajduk u drugom dijelu. Pratimo Rebićevu kretnju, kako se lijepo izvlači na lijevu stranu, prati situaciju i onda ulazi u šansu. Puca jako, ali ravno Čovića. Ali jako dobro praćenje cijele situacije i na kraju stiže u šansu. Ovo je najveća šansa za domaćin u drugom dijelu. Duga lopta i opet vidimo dobru reakciju Hajdukovih veznjaka u kontekstu povratne trke. Samo što svi gledaju loptu i ostavlja ogroman prostor za Čubelića koji tu ulazi, ali srećom za Hajduk puca pored gola. Domaćini su 81. ostali s igračem manje nakon neshvatljivog krvničkog prekršaja Filipovića na Bambi za čisti crveni. Filipović inače ušao u igru samo nekoliko trenutaka ranije i stvarno neshvatljivo čemu ovakav brutalan start praktički na sredini terena. Hajduk je u sudačkoj nadoknadi još imao 2 prilike, od kojih je bolja bila druga. Ovo je prva u kojoj Čović to dobro pokupio tu loptu. Belupos inače dobro branio tih zadnjih 15 minuta s igračem manje, nije praktički bilo nikakve razlike. I ovo je ta zadnja šansa za Hajduk. Durdov struba 16-terca, ali to je na kraju otišlo pored gola. Dan ranije, u subotu, Dinamo je pobijedio Rijeku na Maksimiru s 2:1, ali Modri nisu baš bili uvjerljivi. U prvom poluvremenu su dominirali, došli u vodstvo, ali nakon toga Rijeka je zabila jako lijep gol, imala je još nekoliko situacija, a sve je riješio Hodža i to uvelike zahvaljujući jako lošoj reakciji Martina Zlomislića, koji je sve napravio krivo od početka do kraja. Hodža je tako donio svoje momčadi 3 boda, vjerojatno se čuvao i posao Kovačeviću, a utakmicu je obilježio i ispad Josipa Mišića koji Pajač nije kaznio ni približno kako je trebao. Dinamo je dominirao u prvom dijelu i u 29. minuti je poveo preko Bakrara, iako to nije bila nekakva razrađena akcija, nego duga lopta na drugu. Rijeka je bila postavljena, to je bilo pitanje centimetara loše procjene u skoku i Bakrar je to pogodio. Rijeka je izjednačila u 58. najjednostavnijom mogućom akcijom, ali jako dobro izvedenom. Dinamovci su bili postavljeni, ali svejedno je jednostavan dupli pas po krilu doveo Reća u priliku da pronađe Ndokita, koji je odlično pobjegao Dinamovoj obrani, ušao na drugu vratnicu i pogodio iz blizine. Rijeka na sličan način još nekoliko puta zaprijetila Dinamo. I onda u 84. minuti Hodža koristi stvarno loše pozicioniranje Zlomislića i postavljeno tijelo. I praktički ga lobuje na crti. Zlomislić treba stajati bliže drugoj vratnici. U ovoj situaciji tijelo mu treba biti okrenuto malo više prema terenu. Mislim da stoji full frontalno u odnosu na Hodžu. I to baš zbog toga da mu se ne dogodi da ne može reagirati na ovaj udarac kako treba. Kao što mu se ovdje dogodilo. Ovdje praktički reagira preko leđa i Hodža ga je lobao na crti, bez obzira na dobar udarac Hodže. Zlomislić ovo jednostavno ne smije primiti. I onda ovaj Mišićev seljački šou. Prvo prekršaj na fruku s leđa, pa onda divljačko odgurivanje Lasickasa za lice, pa onda tu nastaje sveopće naguravanje. I onda Mišić ovdje udara i Majstorovića, koji doduše ovdje preglumljuje kao da mu otkinuo glavu, ali svejedno je nevjerojatno da je Mišić umjesto s 3 žuta ili barem jednim izravnim crvenim prošao samo sa žutim kartonom.
prekršaj mogući žuti i udaranje, odnosno odgurivanje lasickasa za čeljust je žuti, bar žuti ako ne i crveni, a i ovo je za karton. To što Pać Mišiću nije dao barem 2 žuta ako ne izravni crveni karton, najbolje pokazuje to klasično libi suđenje koje je karakteristično za sve naše djelitelje pravde. Ono što je posebno žalosno je to što je Pać nedavno postao prvi hrvatski sudac kojemu je povjerena utakmica Lige prvaka nakon 10 godina. A treba naglasiti da je Paćevo prebivalište u Svetom Ivanu Zelini, to je gradić u Zagrebačkoj županiji koji je udaljen 30 km od Zagreba. Čovjek konstantno sudi Dinamu bez obzira na to. Posebno je fascinantno što su se iz VAR sobe nisu javili u toj situaciji. Baš me zanima šta će sad Lajek to reći. Ako objašnjenje bude išlo u smjeru da se iz VAR sobe nisu javili zato što su smatrali da ništa od toga nije za crveni karton, nego su mislili da će Pać podijeliti 2-3 žuta Mišiću, to će biti smiješno. Hajduk je dosta uspješno odradio niz od 5 gostujućih utakmica i ovoj utakmici u Koprivnici se ne treba previše razmišljati jer situacija nije ni približno crna i toliko je bilo otegotnih okolnosti za Garciju da jednostavno nije bilo nimalo lako doći do pobjede. Bijeli sada dočekuju Osijek u prvoj domaćoj utakmici nakon više od mjesec dana, nakon toga slijedi reprezentativna stanka. Hoće li je dočekati dalje na vrhu, vidjet ćemo za vikend.